Bishop Stephen Ferrando. Bulan poi bagi ukejat hadisat moy. Hakapor borolik pe di pai ublay si ditang rang blang rang thong bat ma berwan bat yoi gulei de kijaka. Lawang basisien kata Reverend Bishop Stephen Ferrando. Berasyong thaj hadisat moy. Ula pe ya kani kijaka ula ong. Kani kijaka kalong kaban internet bat kaban ipiang ha bat long kijaka mission. Haus nam kat nice pa hinyo ko hinyo. Reverend Father George Chiramal. Kabawa simpi ya kani kijaka banpli ya kami Middle English School. Ula kentu di pa choblay baru ya kiri orang ba. Bantuai terpang nang bakabalang kalaban pli ya kaparis ha kani kijaka. Nadu tayo senam kirang babalang kilong tumi bagi pai dungai. Nalo gejing eseng lito ji bamdan lingdo gejing penlong ya gejing dua terpang. Nalo bentar gejing play ya kaparis. Gejing penulong play ya gejing kuah jak Kristen ke South Sudan. Kalau saya bernut Haus nem Hajar Sau. Hakaba Most Reverend Archbishop Dominic Jala SDVDD. Like saya banpli ya kaparis dak babtha banti ya kemadan nakabenta ke Paris. Di payu blay da jing Shirham kila lum sinyang kloy mensem. Bat penmi bai peniang nakabenta ke Poi Silum balai da watch bishop. House nam Hajar New Reverend Father Noldiba Commission Ulawan sa Hasau Super Pantin kre ya kajing pli parish. Namar kajing thang ya ka parish. Kipat Kristen ti jumi bat senran ya hakikam bapel. Khamtam hakamas bakui. Lapli ya ka parish ha ka khat ndeu tarik ulaber march Hajar pra. Kane kalapan kemen om tangi Kristen Katolik Henry wat eki bomlong Katolik kumju na baro ki kemilanti ba ka saw sempel kan yo ialah ka parish na ka benta ka jingroy pat yat sekrang jong ka dong ka than baro kawe kalaim larang ba bat lapu laping lingba ka jingtrei sitom jong ki kpa mensem jong kani ka parish haringkat kipat riungai. Henry kumbaong kaktin ublay na Matthews kanday la pomnyo kajing ot ti kabun sisya Henry kinong trey ti kandyat. Kani kaday na kabanta kani ka parish jong iru. Kumta kipat riungat jong kani ka parish kila duway biyang sasisian haman lagi balang snong ba ublay ba unkad pat pa shibon kinong tray kipan mi na kani ka parish ublay ula juba biyang ya kijing duway jongki da ka ba ula kerku ya kani ka parish da ki kaddu katni kisamla ki ba syakot panlong ki reuniam hakiseng baper Henry day hakakat pratarik ukala lingkod Hajar Pusan ba ublay ula say sendan ya usok blay uban lingkong jong kani ka parish lingba Reverend Father Tebok Lang Karbani sa kung jay mo yung lay jom lo pagkakit baksa jilinaw pateng